niwe muntu washinze kaminuza ya mbere y'ubukerarugendo mu gihugu. Ajya gutangira business yatangije amafaranga y'u Rwanda 5,000 gusa. Nayifite 5,000 rero byashoboje noneho Aya tubara 1,000, 2, 3, 4, 5. Niwe mugore ukize cyane mu gihugu kandi akaba afite byinshi yagezeho yaratira abandi. Akenshi iyo tuvuze abantu babashije kugera ku ntego zabo bakaba bavamo n'abaherwe, duhita twumva abagabo. Nyamara hari abagore baba barakoze ibisa n'ibitangaza bakagera ku bikorwa bidasanzwe. Impamvu tuvuga ko bidasanzwe nuko dusanga mu mico myinshi y'ibihugu igitsina gore gihezwa cyane cyane mu bikorwa by'ubukungu. Ni gute uyu mudamu wavukiye mu muryango w'abana 7 mu cyaro cy'akarere ka Nyaruguru yewe akaza no gushaka umugabo imburagihugu yari afite imyaka 20 gusa y'amavuko, washoboraga no kuba yaba mansera, yewe yaje kuba rwiyemezamirimo wa mbere w'umugore mu Rwanda, akubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo twese dukenera. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urugendo rutoroshye Madame Zulifat